Maya pabengi po kaya kayungan. Yabetala po keng panalangin tamureng makatuking kayaduanan. Kapasalamatan da po di Garcia family. Elena Loterte and family. Enrique Evangelista and family. Raylin Cas Aircon Shop. Cora Maglaki, Grace Sembrano, Gina Yumul and family. Para naman po karem special intentions na di Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Martina Aileen de las Alas, Gerald Sibayan, Oscar Manalili and family, Richard and Chona Yumul and family, Tess Laus and family, Sara Leon Pasion, Corazon Saldi and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Kimberly Cobb, Christine Marie Artap, Kiana West, Alma and Eric Dison, Ed and Lou Paras, Eduardo Granda and family, Joel and Rowena Coronel, Colleen and Aidin Coronel, Emmanuel Barrios and family, Chris and Leah Jacobi, Aldrin and Rizalean Granda, Dale April Joy and Joan Arcebido, Olive Mercado and family, Lala Pison and family, Jose Andre Pajardo, Irene Villanueva, Roger Vergara, Jean and Enrico Lucas, Jervin Jolan and Joren Villanueva, Angelica Joy Canlas, Edgar Coronel, Sunday and Led Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corinne Isabel Pino, Ron Inigo Pino, Stephanie Yu. Para naman po keng wedding anniversary dari Noel and Remedios Deyang. Pangaditala naman po keng malagwang kapaldanan da di Lenny Lindo, Liliatan, Erlinda Concepcion, Alan de Guzman, Elizabeth Flores, Angelina Vergara, Maria Lourdes Ginto, Virgilio Pangilinan, Sunny Dairo, Jamie Pino, William Aguilar, Ruel Salunga, Macbeth Torno, Mary Ann Almeida, David William Smith, Jamie Ann Basilio Pino, Rodolfo Manyo, Vicky Dison. Pangaditala naman po deng Maldang Kaladwa, lalong-lalo na po deng Kaladwada de Yeloyo Antonio Jr., Vicky Manalili, Leonor Morales Hizon, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr., Ramon Ricafort Sr., Purificación Ricafort, Adeline Ricafort, Jose N. Candelaria Jose, Josefina Ricafort, Monseñor Norberto Coronel, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yutuk, Loretta Macabali, Ernesto Tanueco, Erwin Tanueco, Xiamara Haglan, Alfredo Eugenio, Angelina Eugenio, Angel Angelo Ramos, Jacinto Ramos, Ricardo Basilio Sr., Remedios Ramos, Nathaniel Blake Tabagan, Lourdes Garcia, Domingo Salunga, Luis Villacruzes Jr., Arnel Capili, Reynaldo Sanchez, Filomeno Edelberto Enobeba, Jesus Loterte Ponciano Evangelista, Ram Christian Evangelista, Rosemary Pineda, Noemi Joy Pangilinan, Gavin Sian Pangilinan, Joel Dison, Victoria Torres, Mario Ocampo, Fortunato Torres, Gabriel Coronel, Francisco and Modesta Granda, Generoso and Corazon Paras, Joanes Miguel Franco, Esther Tadeo,
Enrique Capulong, Godolfredo, Emma, Jane Castro, Romeo Angeles, Clarita Remorin, Jesus and Virginia Villanueva, Delia Alicante, Pablito, Patricia and Alma Cau, Vicente, Maria Pablo Tan, Irineo and Juanita Basilio, at ding maldang kaladwa, lalong-lalo na detang mangailangan king pakalulo ning Ginoo. Ing magbisa tamo po, yapin ni Reverend Father Rafael de la Cruz. Kilagining pa, Anak, Espiritu Santo, Amen. yung grasya ng Ginoo tayong sa Kristo, ilugodan ng Diyos, sana ng Espiritu Santo, manatiliya, kaya kayungan. At keka antimorin. Kapatid ng Ginoo, ang tema ng kakatamong Ebanghelyo ngayon tungkol yung kasalbantayanan. Ating maniwala, king Ginoo tayong sa Kristo, atin mo naman maniwala kaya. Salamat tamong kay Diyos, suling maniwala tamo. At pakamalan tamo sana, ining regalo ng kasalbantayanan. Ingatan tamo sana. At maging inspirasyon ta sana, kaya katang kasalbantayanan karing aliwa. At imong pa magsadya tamo, ganakantala pa mo siya na maging kasalanan tamo at manyatang patawad. Yagastang miyag na nagdaning kapanisyan, bagong pisal ko. King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, kingisip amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nitay panigapo ko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. In Diyos, sa may payon tutupa kalalwa na katamo, kimpang patao da rin kasalanan tamo. Itala na kataas sana, King Bie Alanganga. Amen. Manalain tamo. May paming mayupaya, pagkulamusana kaya kami ang kapatawaran mo at iligtas mo kami king pangalipan king kasalanan. Tihadon mi king kapamilatanan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat maagari kami mo ting Espiritu Santo, metong mo king panga Diyos ing manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta, Jeremias. Ding sabla, daramdaman ko lang bubulong. Makapadurot kaya katamo, ing makapangilabot. Isumbong tayo karingatyo, king kayupayan. Agyang ding matalik kong kakaluguran, panenayan da, ing kakong pangabagsak. Ngarang sasabi, marahil akwa ng malinlang, kanita, arakap taya at apagbenggansan,
Dapot ika Gino, at yuka siping ko. Masikan ka, ampon mayupaya, at detang kako maglupig, mga buwala, mga pakarine lang alanganga, uling ela malyaring magtagumpe. Na makalingwan kapilanman, ingkarelang kamarinayan, dapot mayupayang Gino, kingalang pa mga biran, taong makatuliran, kaya kalang panyubukan, balo mo ingatyo, karing pusura at kaisipan. Inya paboren mong akit ko, ing pamagbenggansa mo, karing kalaban ko, uling karing gamat mo, karin ko binili ing nasa ko. Pagkantaya ing Gino, puryanye ing Gino, liligtas na la ring magigipit, kingupaya daring taong emayap. Ing amano minggin. Salamat, King Diyos. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan dikil keka. Gino, ibuklat mo ring matami, King katutuan, dikil keka. Kaluguranda ka, o Gino. Ika ing kakong magdispensa. Kako ing Gino, antiyang batong maragol, ay mauugon. Antiyang padera matibe, ababye kaligtasan. Gino, ibuklat mo ring matami, King katutuan, dikil keka. Ing kakong Diyos, batuyawaring matibe, amag depensa kako, at antiyang kalasag ko. Puriyan niya ing Gino, nga kong kukulisak, at miligtas ko karing sablang kalaban. Gino, ibuklat mo ring matami, King katutuan, dikil keka. Makagapos ko karing tali ning kamatayan. Tatangin ako, ning masalusong agos ning kasiran. Miras ko king bingit ning kamatayan, at yun ako king oras ning kawakasan. Gino, ibuklat mo ring matami, King katutuan, dikil keka. Kaniting gipit kong kabilyan, ing Gino yaing kanakong inawos, king templo na, kakong boses dimdam na, kakong singsing, miras king panamdam na. Gino, ibuklat mo ring matami, King katutuan, dikil keka. Parangalan tayo pungeni, ing maya pabalita. Manatilia, kaya kayo At keka, antimorin. mamasa king may babalita at pangkang sanuan. Ligaya keka, o Gino. King panahon na ita, pasibayin lang dinamput batu, ring udyo bareng pasibasan. Niya sinabi na karela, pepakita nanda kayong dakal amaya pa dapat, ibat kingig pa, isano kareti, insangkan ning pama masibas yu kanako. Pekibat da, papasibasan da ka, uli na ning mayap mong dapat, nune, uli na ning
pamaglapastangan mo, King Diyos. Huling magbansag kang Diyos, kabang metong kamong tao. May kiba Jesus karela, wari makasulat, king kaya kayong kautusan, sinabi ko, Diyos kayo. Dungaw sana lang Diyos, ning kautusan, ding taong dininana, ning Diyos, king amano na, malyaring apalyarian ing kasulatan. Pinili na ako ning ikpa at tinubod kaya king yato. Makanano yung sabi ka na ako ngayon ing lalapastanganan kay Diyos. Huling sinabi kong ako, ing anak na ning Diyos. Nung ekula daraptan, ding parapat ning ikpa ko, kay sukat maniwala ka na ako. Nung daraptan ko la, agyang kayo maniwala ka na ako, karin muman dapat ko, sukat kayong maniwala. Manabaluyo at aintindyan, king ingig pa at yukan ako at yuko king at yuko kaya. At si bayo reng pekikwanan dakpan ni Jesus, dapat ikwana lang apang ilagan. Si bayang minta Jesus king sumagid na ning ilog ning Ordan. King lugal nanuya minunang may minyagiwan. May natilya ka rin at akalang tao ring minta kang Jesus ngara, alayang dapat amilagro iwan, dapat tutu, ing sablang bage sinabi na tungkol king taong iti, at akala ring taong may niwala kang Jesus ka rin. Kapadaring may babalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian keka o Kristo. kamala na kapatid, kinutayan so Kristo, aga nakako pong niyang mintaya mumuna i Saint John Paul II, keti Pilipinas. Makataduan na yung minta na itong minuna. Miksalitaya ka rin katekista. Ila rin audience na din, katekist. At sinabi na, kaya ang katekista na nowadays, we don't need teachers. Dakal no rin teachers, magtakala rin tao. Nowadays, we need witnesses. Witnesses of our faith. Burin sabihan, katekista kayo, sapat, ing tuturo kayo. Kailangan you do what you teach. Aliway ito, makailiway niya. May ngari mo itang pengari kang lalaki. Lasenggo ka, ang pong sisindi. Mabisyo ka. Sabi mo kay anak mong, eka sisindi, eka miminom. Sabihin mo, sabi mo, di nga luwata, sabihin daw. Maya pang masantingin yan. Maya pang sabihin mo kay anak mo, anak, eka magkiapos ka na ako. Ito. Wisdom ito. Magkiapos ka kayong siping tang balayana. Itang pengaring lalaki ka rin, miminom mo pong sisindi. Iya yung pagkapusan mo, ako, mo ko pagkapusan. Mas effective ya pa ito na. Mas kinalungan yung panyabiyan mo kaning aling anak mo. Nano, itatang ko masira ni atabon to. We need witnesses when it comes to faith. Not only teachings about our faith. Balan nyo, kaya katang Ebanghelyo ngayon yung ginutahin sa Kristo, ating may niwala, apong may niwala kaya. Demping ibisang maniwala kayo, babasibasan din. Buri din patin. Pigsalita Jesus, nung ako bisang maniwala ka na ako. At least, you believe in what I do. Maniwala kayo, kaya gagawang ko. Kaya gagawang ko, maniwala kayo. Itamo kaya, sabi tamo ito, magsalita ka. Maniwala kayo, kaya gagawang ko. Ninanuin niya.
Ay, kaming pari, sabi mita, maniwala kayo keng gagawang ko. Aba, ada rin tao. Aba, yung pari ngayon niyan, maniwala tamo keng gagawa na. Maniwala tamo keng nagagawan. O ito, mapalyaring tumod ka rin. O yan believe me, ananing Ginoo, because of what I do. Ayan balo nyo, ay ng panahon ng Lenten season, sana mas makalto yung kaya katamong kasalpantayanan. Patangakit na katamo, ba, tututuin tao ngayon yan. A lot of people that have inspired us kay katamong faith. I'm sure, dakalan tao mag-inspire kay katamo. In one way or another, kay katamong kasalpantayanan. I'm sure, may inspired tamo, not because of what they say, but what they do. Kaya tang karelang alimbawa, kaya karelang exemplary Christian life. I'm sure karinta may inspired. O yan po yung kaya katamong message ngayon kay Ebanghelyo tam. Na sana ngayon yung panahon ng Quaresma, malapit na pala yung Holy Week na. O yan malapit na yung Holy Week. Sabado kayo, Domingo. O yan malapit na yung Holy Week. Sana inipin, nakaltamo inspire the tao in the way we live our Christian life. O talakad ko yun. Nakaluguran, imi pangakong Kristo, king krus, metong yang sagabal, karindakal, at lubos, kamuritan, kareng aliwa. Malalain tamo king Diyos, ban ibuklat na la, rin katamong mata, at atoklasan ng kayang dibinong kabiasnan. Pagkibat, Ginoo, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Ginoo, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Para ka ring manimuna, King Santa Iglesia. Alalasan ng patanat mititimid, Kinging Diyos, makamalya, dapot, marayo, nune, at yung mismo busal tamo. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Para ka ring manimuna ka ring gobyerno, mabilog ayato. Era sana kakalingwan, kinging sablang bagay gagawan tamo, sagrado o secular, ating spiritual at ulinita, alanganggang kararasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Para ka ring sablang magmasusi kaniting Kwaresma. Mikalalo sanang maragula kamalayan, king kaburyaning Diyos kaya kata. Katimiyang papasyag ating kaya kaming hari at alapagligtas, huling mabibiyat maagari, manggaman kay kalanganga. Amen.
Manalain tao, maningkakot kaya kayong daon, matagaplasar, apanin Diyos, sikpang may pain tutu. Tanggapan na saning ginuy tindaon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katami kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ay paming miglalang, ding ayin na around me, king kaya kang altar, so pandagayasan ang magkamit, alang anggang kaligtasan, tiadwal mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuman natili akya kayo, At kaya ka yat antimorin, nayari ang pusoyo. makayat nano king Gino. Salamatan tayong ginuwa Diyos tam. Iti karapat dapat at matulit. Tunay ping karapat dapat at matulid yung pasalamatan na kaparati numang karino ikpa Diyos king alangang galabos may paya kapamilatan ng Heso Kristo ang ginumi. Ing pamilasa ning kakanganak minyesikanan para ipasyag ing metong ayatu ing pamagabos karing sabla arapan ning kakang kamalan kulang la ring amanong yapse ning kakang dila para king lugod mong mayupaya, may akit kapamilatana ning krus. King krus mi bulalag, ing kapatawaran ka rin tao, king krus, pigtokompeya, ing kristong pinakura, ulinita. Kabeda ring sablang kora ring angyal karing banwa, darlit mi kekang ligaya, nan magkabe king alantok ng pame kapuriang keka at ngaming kakanta, tunay kaping banal o ikpati kayong panipataning sa blang kabanalan. Kulita pagparalang puming babanalan mo sana, datingayin king upayan ng Espiritu mo, man para kaya kami malaralang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. May midawang ko sa loob, king pamilas at kamatayan king wana yung tinape, ipasalamat siya keko, pirasa na, binyane ka rin kayong disipulo at nga na, tagapanya iti, kayo nga na kananye, iting ka na akong katawan na may daon para kay kayo. Makayo mo naman kay Bating Apunan, ng kingwana yung kalis, pasibayang mapasalamat kay ka, binyan na yung kalis ka rin kayang disipulo at nga na, nanggapan niya iti, kayo nga ni minungko kaniti, iting kalis ni kanakong daya, ing daya ng bayo at alangang tipan, namihibubu para kay kayit para karing sa blantao, mga keto, ipatawaran la rin kasalanan. Naptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ganakal mi ikpain, kamatayan at pangasubli ng bebye ng anak mong narangan mi keka. Iting tinapi na ning biye, ating kalis ng kaligtasan. Lain mi pepelarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bahan sumuyo keka. Papakumbaba mi pagkamuha, mi kaming asanang misulo-sulo, king katawan at daing Kristo. Ipunan na kaming ating metong ng Espiritu Santo. Ganakal mi ikpain sa ating iglesia mong makalaganap kay metong ayato, Mamigalap yakin lugod, kami kaya kaming Papa Francisco, kaya kaming Arsobispo Florentino, at ding sablang pari. Kanakan mo na naman, king kapatid mi, pepaynawan at menanayin subling miye, ay sablang may hango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong ngarapan, pakalulwal mo kengan. Kawan mo keng karapat dapat ing magkamit, king biye langanga, makayabin mo ng Virgen Maria, ay dunin Diyos. Kaya beding apostol, ading sablamong santo at tinupad,
King malumong kaburian ng kakabaning panahon, purian nakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami at kayag pang may payan tutugaw ng Espiritu Santo. Pupurian nakat parangalan ng manggaman ng King alanganga. Tangan king patamo ka rin ama ng tiro na mismo ning Ginoo. Kapos mo kami, O Ginoo King, sa belang marok, at malugad mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, king kasopan ng kakang pakalulu, parati kayong may kapos kayong kasalanan, at maligtas kayong sa belang kaligaligan, kapang mananaya kami ring maligayang kapanaligan, king panyatan na Yesu Kristo, kaya kami talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, yung kapayapan lalakwang ko, kaya kayo, yung kapayapan ko, biya ko, kaya kayo. Kaya mo sa pabaligdan, ika kaming kasalanan, tunelawen mo yung kasalpantiyan, ika kayong iglesia. Pamayapan mo yung pong bilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiya at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Yung kapayapan yung ginuman at ilisa, kapilanman ng kaya kayo. At keka, antimorin. Agitangin, imikakan mo itong tamo, king kapayapan, kekongan, peace be with you. Cordero in Diyos, si Melokoking kasalanan niya, tumapala daring mayaws, hinga po na naning Cordero. Ginoo, yak matampang tanggap keka. Dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Natawa ng Kristo. Amen.
Announcement po. Sa mga bumili na ng mga palaspas, sa darating na linggo pa po ang Palm Sunday o Domingo de Ramos. Doon po sa araw ng linggo, doon po natin pwedeng pabindisyonan ang mga nabili nating palaspas. Huwag po muna ngayon ipabibless. Pakitignan na lang po ang mga schedule sa ating mga parokya ang pagbibless ng mga palaspas. Maraming salamat po. Manalain tam. Paming malugod, parati misanang tanggapan, ing pamaglingap na niting sakripisyo. Ito yun ang kesana, king sablang kaligaligan, at sa panakaming makapiyagom, king magligtas ke kami. Iadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginumanatili ke kayo. At keka antemorin. Manalain tamo, ang malugod apong makalulu, bisyag mo kami na ning banal na krus, singalang kupa sa lugod mo, king balena iniwi mo. Pakiramdaman niyo po, ding maniga po at manalain, ding balang metong ke kami, ding magmasusik ng aldo ning karelang kebaitan, anibersaring karelang kasal, at maglakbe, karing alwan lugal, at ding magigsam, at ding masakit. Pagkalubyo po, ing kayo dumanan na lalapit, ding maniga po ke kayo, at tanggapan ng mit mo ang kapasalamatan. Bensyon nila naman, ding imahin, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesa ni lugod na ke kayo. Kamilataning bendisyon na iti, pagka nakadasana, ipangako da king binyag na ikamo kabud, ing karelang luguran at suywan, ating Diyos, manggaman king alanganga, Amen. Birhen ing Lourdes, Ipanalangin mo kami. hapong mapamakalulo, Pakaluluan mo kami. at bensyonan na kayong Diyos sa may payon tutu, ingig pa, anak, haring banal na Espiritu, Amen. kapataring misa mi daon na may taking kapayapan at ilugod na ning ginuta mo. Salamat, King Diyos. May pabengi po kaya ka ba? Maya pabengya mo. Magbalik